Niphi? I-story time mos lesi guys. Niphi ugele aphila ugele. Ugele vele umuntu bekahlala nomamakhe. Yabo mayehlala nomamakhe, she was the only child kumamakhe. Bekuyena yedwa umntwana kamamakhe, yabonani. So bahlala bayi-2. So bahlala bayi-2. Umamakhe bekenza make sure ukuthi umntanakhe uthola yonke into ayifunayo, yabo ayi-spoil brits. She was so spoiled. Bekayi-brat spoiled ugele. So right, noma akhula naleyo nto leyo, noma makhe amtshela ukuthi mntanami empilweni ungafuni indoda ezokudonsela enhluphekweni, ufuna indoda ezokubeka le phezulu. Hhayi ukuthi indoda ithi iyakuthanda kodwa ikubeka enhluphekweni, uyalamba, udla amazambane nepapa. There is no such. Vele akhulazi-ke ugelo ukuthi okay, in life I have to ukuthi ngifune abantu laba bobhuti abanemali, yabona, labo bhuti abayiphathelayo, laba bobhuti aba-right empilweni, you understand. Hhayi nangempela ugele afunde acede isikolo kube right nje, abe nalento yokuthi mina ngizobheka ubhuti o-right, indaba yokuthi ngiqhubeke nesikolo ini ngifikile ka-matric, so nje ngizozibhekela ubhuti oshapha ngoba noma mama uthe ngenze njani, ngizibhekele abobhuti aba-right. Okay, ugeli vele aqale-ke manje ajole. Mayejola vele ajole nomunye ugayi. Manje lo gayi lona bekanayo imali, anayo imoto, but bekangamniki kushuthi inani leli alifunayo vele ugeli, because bekafuna ukuthi enziswe abe yi-slay queen, like kube ugeli lo ukuthi uma umbona lapha, hhayi vele nawe ubone ukuthi hhayi le ntombazane isebenza ngazi kuphi e-airport, uyi-pilot or something. Afuna ukuba yiloyo gelo njalo, afuna imali emfaneni, hhayi imadlanyana, imali. Hhayi alright, azwane nomfana, so adimande kakhulu kulo mfana. Lo mfana amtshele ukuthi girl, into engcono ufuna umsebenzi because mina angeke ngiku-afford ngathi ufuna kakhulu, naley'nwele ozifunayo ziyadura, ufuna kakhulu, yabona. Amtshele ukuthi hhayi ufuna kakhulu. Hhayi vele-ke na ugele abona ukuthi this is not a kind of a man I want. Akasisinkwa sami lona. Ngifuna indoda uma ngithi ithi hhayi alright-ke nabona ukuthi la kumele ngiyiyeke le ndoda le. Vele nangempela ayiyeke, vele atshela umamakhe ukuthi mama, ugayi akasile nto engiyifunayo mina because ugayi akanginiki mina imali eyanele. Athi umama hhayi, miyeke vele mntanami, you are so very beautiful ukuthi ungaze uzikhathaze ngendoda engafuni kwenzela. Indoda uma ikuthanda izokwenzela noma yini, uyayibonani leyo nto leyo. Nogela abona ukuthi umama uqinisile, i-right le nto ayishoyo because mina angeke ngiloko ngibhizi ngivuke ngiye emsebenzini ukhona umuntu ongithandayo. Umuntu ongithandayo kumele angenzele yonke into if uyangithanda. Hhayi nangempela vele azame ukuthi alokhu afuna la bantu vele makashelwa ubhuti nje ongathi unomali empilweni, like standard sakhe siku-mid, akafuni yi-low, i-mid, ufuna ama-top class, uyabona. Yes. Hhayi vele-ke ashelwe omunye ubhuti nje okumidi vele, ambuze athi kulo bhuti lona, njengoba ungishela uzongondla kani ngoba nje ngathi uyayihluphekela mfo, uzongondla ngani? Athi hhayi ngiyasebenza, so sizokhona ukuthi sibambisane, hhayi ngoba ngiyakuthanda impilo sizoyibamba. Athi kokuqala nje uzokhona ukungenzisa inhloko nje iyodwa, uzokhona ukungenzisa na? Ubhuti athi hawu ngizokwenzisa inhloko, hawu usho ukuthi ngangihlula i-300. Ayahleka abheke phezulu, hey 200, 300, 500 inhloko yami. Uyibhekile kahle or awuyibhekanga kahle? Ngicela ungibhekisise uqalele phansi, ungibheke, ungisuse ekhanda ungiyise ey'nyaweni bese uzongitshela na ukuthi wena uzongi-afforda na? Ubhuti athi yazi indlela okhuluma ngayo ngathi uyaphoxa, but sisi mawubona ukuthi angisiyena lo muntu lo wena omdingayo, hhayi ungandlula sisi, nami ngizozindlulela ngiphume kuwe. Athi kuyokusiza because wena awusile type yami, wena awunamathikhi wami wena. Mina umuntu onamathikhi ngiyamazi, so I'm sorry but uzowathola ama-type wakho but awusiyi-type yami, yabona. Hhayi vele ugeli vele azibona noma akhuluma, uyabona uyazizwa ukuthi huye. Hhayi vele uma efika vele endlini atshela umamakhe ukuthi unaku ngishelwa omunye. Umama abuze ukuthi heyi unjani umuntu? Athi hhayi mama, loya nje uyabona nje ukuthi uyihluphekele akanantoni. Ngiyambuza ukuthi uzokhona ukungenzisa ikhanda, ungitshela ngo-300-400 ngizoyenza ikhanda ngaleyo mali. Athi yakuhlolela ngikukhulisa enzima kangaka azokutshela ngokuthi wena kumele wenze inhloko ngo-300 or 400, uyakuhlolela. Mntanami uyenze make sure ukuthi indoda ehluphekayo engenamali awuzwani nayo. Uyangizwa ukuthi ngithini? Awuzwani nayo. Angifuni ukuthi uthandane nomuntu ozokudonsela
enhluphekweni. Like ayigcizelele leyo ndaba yabona aze ayishaye silolu ukuthi ufuna ingene ihlale la kulo mntwana. Ihlale ukuthi yena akathandani nomuntu ongenamali, uya-understand? And yangena, yasayina, yatempa, yezwa ukuthi naye vele wazitshela ukuthi ngeke mina shem ngithandane nomuntu ohluphekayo. Hhayi vele umamakhe aloku amtshela, mntanami mawuthola umuntu o-right onemali ufune lokhu, ufune lokhu, ufune lokhu, ukuthi noma sengifile wena wazi ukuthi uhleli kahle empilweni, noma sewuney'ngane wazi ukuthi iy'ngane zakho zi-right, zihleli kahle, azihlupheki ngoba ucabanga sewuyozala umntwana ahlupheke, lapho ubaba khona naye isihlupheki nje sewuyoganela ey'hluphekini. Ungalingi uze ungisize mntanami, uze ungisize. Lo mntwana athi mama khululeka, mina angeke ngikuphoxe, angeke ngikudisappoint-e. Ngiyoyenza make sure ukuthi lento ongitshela yona ngiyayenza. Ngizomthola umuntu o-right ongeke angicomplain-ele noma ngithi ngifuna imalini, ozoba right nje for mina. Ukuthi uma ngicela lokhu ngiyakuthola, uma ngicela lokhu ngiyakuthola. Uma ngithi ngicela ngithengele imoto angithengela, athi umama yila ngikufuna khona. Yila ngikufuna khona ukuthi ube focus. Uyabona uma wazi ukuthi kumele udinge nani nani nani, iy'nto ezibalulekile njengaba bomuzi, izindlu, uyabona? Ufuna iy'nto ey'kanjalo and nje indoda yakho kumele wazi ukuthi yonke into uyayitshela and uzumtshele nokuthi wena angeke uze usebenze, uzoba i-housewife. UGeli athi vele mama mina angeke ngikhone, cabanga nje and kumele sibe ne-maid ngoba phela mina angeke ngifake amazipho bese ngibhizi ngiyaklina ngiyawasha. Athi ya, ungavumi ukuthi uzomorwa indoda. Indoda ungavumi ukuthi ikumore. Indoda kumele ikuspoile, ube yiqanda endodeni, ube yiqanda. Ikuphathisa okweqanda mntanami. Impilo imnandi uma unendoda ekuthandayo ngoba indoda engakuthandi izokugezisa izitsha, izokuphekisa, izolokhu ibhizi ikufica ngey'ngane, ingane engazondli. So indoda ekuthandayo noma yini wena oyicelayo umfazi wayo izokwenzela. So make sure ukuthi u-choose-a wisely. U-choose-a wisely mntanami. UGeli naye ayibambe lapho phela umama, uyakhuluma ngithi.